Zdravo drugari! Danas pričamo o istoriji shounen animea i kako je sve počelo, kako je dobilo popularnost koju je dobilo i u kojem smjeru se sve kreće. Prije nego nastavimo, bacite like, subscribe i uključite obaveštenje kako biste vidjeli novi video pre svih. Ako bih vas pitao koji vam je omiljeni anime ikada, siguran sam da bi većina vas odgovorilo da je to Naruto, Dragon Ball, One Piece ili Bleach ili pak neki drugi shounen anime. Svi koji me prate već duže vreme na Instagramu znaju da je moj omiljeni anime Dragon Ball. Shounen anime je dobio ogromnu popularnost zadnjih godina, čak i ljudi koji ne znaju šta je anime čuli su za naslove poput Naruto i Zmajeve kugle. Postavlja se pitanje, kako je shounen žanr dobio toliku popularnost? Da bismo odgovorili na ovo pitanje, moramo se vratiti u prošlost za nekih 119 godina u 1905. godinu. Shounen je postao popularan u Japanu oko 1905. godine, počeo je da cilja određenu demografiju, kanji znakovi za shounen znače dečak i ime žanra bukvalno znači stripovi za mlade dečake. Shounen targetira dečake između 12 i 18 godina, ali je dosta popularan i među starijom publikom, koja ima 25 godina. Ali da budemo realni, koji muškarac ne voli da gleda druge muškarce koji su polugoli, super mišićevi, koji viču i sve snage dok im se menja boja kose na glavi kako bi postali još jači. Realno. Najveću popularnost mange su krenule da dobijaju između 1950. i 1969. godine. Prvi popularni shounen anime je bio Astro Boy, gde je manga počela 1952. godine, a anime adaptacija je napravljena 1963. Zatim, 1984. godine dobijemo mangu Zmajeva kugla i shounen kreće da se masovno popularizuje, prateći izlazak One Piece-a, Naruta i Bleacha, ili ti bolje poznato kao Big 3. Shounen također ima i jako puno podžanrova. Ako ste mislili da je shounen samo anime sa super moćima, borbama, nije. Prevarili ste se. Da li volite sportske anime? Pokriveni smo s time. Da li volite sci-fi borbe u svemiru? Također shounen. Borbe između velikih robota? Nećete verovati, shounen. Volite da gledate samuraje koji se kolju? Imamo i to. Misterija i bilo koji drugi žanar može biti shounen. Sve dok manga targetira dečake između 12 i 18 godina. Sadrži glavnog lika koji prelazi razne prepreke kako bi postao jači i kako bi došao do svog cilja. Najverovatnije gledate shounen anime. Sa porastom broja shounen animea raste i njihova popularnost. Prvo možemo vidjeti veću popularnost na zapadu, a onda ubrzo nakon toga i u Evropi, kao što je kod nas. Ako izuzmemo programe gdje su pustali Yu-Gi-Oh, Zmajevu kuglu, Pokemone i Digimone, najzaslužniji za popularizaciju animea kod nas jeste Happy, koji je bio jedini program u to vreme da prikazuje anime poput Shaman Kinga, Bleach, Full Metal Alchemist i drugi anime. Zatim je Ultra preuzela tu ulogu sa prikazivanjem i sinhronizacijom Naruta. Iako mi generalno gledamo anime na ilegalnim sajtovima kao što je Anime Srbija i Anime Balkan, ono što je donelo puno svetskoj popularizaciji animea je streaming servis Crunchyroll, koji je bio i ostao vodeći anime streaming servis. Zatim, od 2010. godine, broj shounen animea je znatno krenuo da raste sa naslovima kao što su Sword Art Online, Devil is a Part-Timer i drugi naslovi, pa sve do danas kada imamo nove izuzetno popularne anime poput Demon Slayera, My Hero Academia, Black Clover, Jujutsu Kaisen i mnoge druge. Zatim, 2020. godina je bila prekretnica kada je popularnost animea znatno eksplodirala. Pitate se šta se to dogodilo 2020. Moj Srbine, lako zaboravljaš. Bila je korona. Kako smo svi bili primorani da budemo zatvoreni u svojim kućama dug vremenski period, mnogi su to iskoristili da pogledaju nove filmove i serije na Netflixu, a Netflix je u to vreme krenuo da streamuje anime naslove. I ljudi su im dali šansu i mnogima se svidelo. Zatim anime je postao toliko popularan
da možemo čak i u našim bioskopima da gledamo neke od popularnih naslova kao što su Demon Slayer. I nešto što sam ja lično iskusio je da ljudi koji pre nisu ni čuli za anime počinju da gledaju anime poput My Hero Academia, Demon Slayer ili Naruto. I polako ulaze u anime svet, što mi je jako drago, jer znam da kada sam ja odrastao bilo je jako teško naći nekoga, pogotovo u manjem mestu, ko zna šta je anime. I uglavnom bi bilo ismevano, ali drago mi je da se naša kultura polako menja. Da li vam se sviđa ovaj video, da li biste nešto dodali i koju biste temu volili da vidite u nekom od narednih videa?